Kejuai Diocese Catholic Youth Movement JDCYM kala penlong ya kalumpung ya kenduk lang jong ki khon samla Youth Fest na baro ki parish jong kane ke Jalan Niam ha Holy Cross parish Umkiang East Chanta Hills District ha ka arpuh reu bat arpuh nyau tarik unailar ka ba wanra ya ka jing shit hem men siem ka ba kraw ha pedeng jong ki kathong jong kane kalumpung kalong ban sngotu janai ya ka ktien ublei ban wanra ka jingya jan ha pedeng jong ki ha ka imlang salang ban ya trelang ban wanra ya ka roi kapa ha ka jing im shimet ki khon samla bat kum ki khon kristan ha ka balang bat ka jing shanya teli telan ha unong pen im utra Jesu Kris ha ka jing im jong ki ka baman kasni ha ka arpon riu tarek kasni sajan la penlong ya ka lumpung pen isap pen ipong ha ki rukom ba pher bat la batai shapang ka jing shirkai jong udrok ban penjat ya ka jing im jong ubrio Hakasi ublei la penrehem ya ka Youth Fest da ka mas bakhoj bat jingmani sakramen balalam khmat du Reverend Padar Ebor Metri Henry Lamare. Hakasneng ka karau upadar Ebor mi Henry Lamare ula kentu kan pham ki khon samla ban bo ya ka jinglong baslor hakmat bat ka jingle ran shaden namar bon sen ki khon samla ki shlur haki weki kam kat ba haka kam ben sem haki kam joka balang bat haki kam joka seng samla jong ki randien ula penkut da ka baong long ki baslur ban yaram ban penshit rehem halaki kam ki jam jong ka balang shnong ki parish jong pi bat haki kam jong ki diocese barok away la penwa ya ka Youth Fest da ka ba penhiar khendau ya ka lama jong ka seng da u advisor ba kemen lang dhar nidon mo nama mang pa ko Chris Shillong Chris ku play niyo ya ka snam jung benong ta ka nante kabalang Tuhan. Kita tahu berjumpa punya Petrus. Kata kepada Om Yesus, nante kabalang Tuhan. Kita tahu berjumpa punya Petrus. Kata kepada Om Yesus, punya pukul. Mana dah itu? Dan malin. Nes dua kali kemas pukul ini kesini. Biarlah ini yang lagi dari kesini merah. Ada yang jiwa kama muhammad di kerau hari jiwa yang ini teman yang Yesus ini henry to berkembang kan to ye jiwa to ini melau Kris upun lagi sarung no hari ini jadi soal aliwane dan siap tu kuah tu itu Bona gizaron chade bona de julu hakmat chulu goto hagini ni kam chulu pai tang to ye kam yong sai khalo ra sarom tele de dam ani ke base tumpa pun tin de kalam kalam bona ye gizaron ni chade hawato ni kam ni sai khalo pure ko yune yalam kawan kebentar, bentar ini, yo bentar ini, nado balang cino. Yo mana ko cino, no mesti engkang cino le, nado ko yung kosan. Tente tang ya dua le saroni rekai ini, nanti ko hejum no, tu dua ini tu